Barımızlarga kutlan geç. Nalina'nın tuğan günü saat 7 oldu biz kafeye geldik. Annemin tuğan günü kutladığımızda annemin tuğan günü saat 7 oldu. Saat aradı. Barımızlarga salam, geçki salam bütünler, ne arayasız. Çevremizin tuğanını bugün yani çıkan ne arayasız. Sabun kuncar watawan anne kalap ketken birinchiden soğuyor baktılı balalı ardayım mama papasının yanında olsun birge olsun çoğun anne çoğun ata kaynata ağa tuğanların arasında gülsün yakınlar akıllı imanlı çoğun oya mısın? Gerçekte nesi oldu özünde talantırdı yerim bozuldu çok değil жақсы азыр сенде талантың бар жақсы да қоясың жақсы да қоясың каналдарда шығып атасың инстаграмдарга тиктокка шығып атасың сени сүйем мен аябай жакшы көрөм кызым бактылуу болгой анан папаңа да ден соолук каалайбыз папаң жумушта болуп атат биз менен отурмак папаң бизге ушундай дасторконду жай көбүз дасторконду сага жай ушундай кубаныч тартууларыбызды тартып өткөнбүз папаңабыз анан аргенге кел десек келген жок дагы миран чакырсак келем деле келген жок анан Алина экөөбүз ушинтип отурбуз майрамда Алина прямо торду сонун тортун кайдасыз Жақындар барымызда көп болсын, немелеріміздің алдында жүрелік, сөйлеулік, жан-жашылығында жүрелік барымыздарға жақшы мағынай қалап кетеді.